Dobrodošli na kanal E-učim. Ja sam Biljana Kordić, a ovo je vaša virtualna učionica. Danas u okviru predmeta saobraćajna infrastruktura pričam lekciju koja se zove korisnici autobuskih terminala i zahtevi koje ti korisnici postavljaju pred autobusku stanicu. Pa da počnemo. Prošli put sam pričala šta je to autobuska stanica, definisala sam je i rekla da postoje određeni korisnici koji imaju određene zahteve, postavljaju određene zahteve pred autobusku stanicu. Između ostalog, korisnici su putnici, posetioci i pratioci, zatim to su zaposleni na autobuskoj stanici, zatim su tu i takozvano autobusko osoblje. Ali da počnemo od zahteva putnika. Svi korisnici, dakle, imaju različite i specifične zahteve prema autobuskoj stanici. Zadovoljenjem zahteva korisnika definiše se sama autobuska stanica, kako po strukturi, tako i po kapacitetu. Kroz analizu zahteva svake grupe korisnika utvrđuje se veza između zahteva i funkcije autobuske stanice. E sad, naravno, imamo potpuno različitu strukturu putnika, posetilaca i pratilaca na malim autobuskim stanicama, u malim gradovima, ali u suštini svi zahtevi se njihovi dele na osnovne i prateće. Osnovni zahtevi uslovit će ujedno i osnovne neophodne elemente same autobuske stanice, dok obezbeđenje pratećih zahteva daje viši nivo usluge na autobuskoj stanici i obično male autobuske stanice u suštini ni nemaju zadovoljenje ovih pratećih zahteva. Da vidimo koji su to osnovni zahtevi. To su prijem i otprema putnika, pratilaca i posetilaca koji dolaze, odnosno odlaze sa staničnog prostora peške, vozilima javnog prevoza, putničkim automobilima i taksijima. Znači, mora se obezbediti adekvatan pristup putnicima, pratiocima i posetiocima različitim vidovima prevoza. Znači, i peške kada dolaze da imaju bezbedan dolazak na stanicu, kada dolaze vozilima javnog prevoza mora postojati autobusko stajalište koje se nalazi ili već tramvajsko, sasvim svejedno, u neposrednoj blizini. Zatim mora postojati taksi stanica, mora postojati parkiralište ili nekakva garaža. Dakle, ti zahtevi moraju se dobiti. Potom, kupovina karata, rezervacija karata, informacije, čuvanje prtljaga i kratkotrajno i dugotrajno zadržavanje i korišćenje toaleta. Kad kažemo kratkotrajno i dugotrajno zadržavanje, misli se pre svega na takozvanu čekaonicu koja omogućava ljudima da sednu i da sačekaju autobus. Što se tiče pratećih zahteva, to su ugostiteljske usluge, usluge u prodavnicama, kao i ostale usluge kao što su zabava i higijena. Znači, rekla sam da na malim autobuskim stanicama nema uglavnom ovih ne zadovoljavaju se ovi prateći zahtjevi. Kad kažem zabava, onda recimo mislim na primer, nekakav, kod nas recimo tu postoje neke igre na sreću, kladionice, ne znam, gde se mogu igrati neke igrice i tako dalje. Kad kažem higijena, misli se na hemijsko čišćenje, onda recimo ostale usluge mogu biti frizer, kozmetičar, da ljudi dok čekaju mogu da zadovolje te neke svoje prateće usluge. Zahtevi osoblja zaposlenog na autobuskoj stanici, oni također imaju svoje zahteve koji treba da se zadovolje kako bi se obezbedilo besprekorno funkcionisanje same stanice. Ti zahtevi se odnose na obezbeđenje parkirališta, kako će ljudi gde će ostaviti svoje automobile koji su zaposleni, zatim obezbeđenje nekakvog prijatnog radnog prostora, eventualno obezbeđenje toplog obroka, obezbeđenje obaveznog toaleta i sličnih nekakvih, da kažem, elemenata koji će omogućiti prijatan i uspešan rad ljudima koji su tu zaposleni. Što se tiče zahteva vozačkog osoblja, treba reći da preduzeća koje svojim vozilima obavljaju prevoz putnika i prtljaga sa određene autobuske stanice svoje zahteve realizuju suštinski indirektno preko vozačkog osoblja. I vozačko osoblje, to su vozači i kondukteri eventualno, znači oni imaju sledeće zahteve.
da prijem i otprema autobusa, znači kada parkiramo autobus, ona odjava sa parkirališta, potom prijava i ulazak na autobuski prostor na samoj autobuskoj stanici. Onda može biti organizovano predstavništvo same firme, znači gde vozači mogu da sednu, dobiju odgovarajuću dokumentaciju i slično. Potom potreba za dužim ili kraćim odmorom, da se negde odmore u nekom prostoru koji je obično predstavništvo samog preduzeća, da imaju toalet i tako dalje. U specifičnim slučajevima može da se pojavi zahtev za čišćenjem i pravnjem autobusa, pa tako sve velike autobuske stanice imaju perionicu autobusa, odnosno mesto gde se čiste i peru autobuse, ove manje uglavnom nemaju. Što se tiče specifičnih zahteva u odnosu na autobusku stanicu, tu postoje sadržaji koji zahtevaju recimo stalno snabdevanje i odnošenje ambalaži i smeća. Na primer, svi ti kafići, pekare, onda ljudi koji su zaposleni stalno prave neko smeće, pa onda je neophodno da se to odnese, i ljudi koji naravno putuju i svi korisnici stvari autobuske stanice. Tako se pojavljuju zahtevi za prilazom i smeštajem vozila za snabdevanje i komunalnih vozila. Zatim se mogu pojaviti zahtevi za stanicom policije, zdravstvenom stanicom i slično, što je na velikim autobuskim stanicama prisutno svakako. Mi smo u Beogradu imali do skoro objedinjenu železničku, ne objedinjenu, ali jednu pored druge, autobusku i železničku stanicu i na železničkoj stanici se nalazila stanica policije. Znači, ona je praktično pokrivala autobusku i železničku stanicu. Ovo je bilo sve za danas. Lekcija koja se zove zahtevi koje korisnici postavljaju pred autobuske stanice. Da li možete da odgovorite na ovo dva pitanja? Prvo pitanje je koji su osnovni zahtevi putnika, posetilaca i pratilaca koji se postavljaju pred autobusku stanicu, i drugo pitanje koje zahteve postavljaju pred autobusku stanicu zaposleno osoblje na njoj. Pa hajde da vidimo odgovore. Osnovni zahtevi su prijem i otprema putnika, pratilaca i posetilaca, znači kako će doći, mora da ima autobusko stajalište, taksi stajalište, da li će parkiralište i tako dalje, da se zadovolje potrebe putnika, pratilaca i posetilaca. Zatim, sama stanica mora da omogući da se bez velikih redova i problema kupuje karta, mada danas u suštini puno karata se kupuje elektronski, tako da nije ni neophodno, sada više previše ovih šaltera. Moguće da se rezerviše, ali još uvek to ljudi rade, naravno, obavezno informacije, obavezno čuvanje prtljaga, kratkotrajno i dugotrajno zadržavanje u nekakvoj čekaonici i slično. I naravno, ukrcavanje i iskrcavanje putnika i prtljaga u autobus i iz autobusa, znači peron, o kojima ćemo još naravno puno pričati. Što se tiče osoblja koje je zaposleno u autobuskoj stanici, ono takođe da bi normalno funkcionisao mora da ima zadovoljene te zahteve koji se odnose pre svega na prijatan radni prostor, da mogu da parkiraju sve automobile eventualno, da imaju naravno obavezno toalet, da imaju mogućnost za topli obrok i tako dalje i tako dalje. Ovo je bilo sve za danas. Imam preporuku da svakako, ako možete, pronađete, fotografišete, posmatrate nekoliko minuta kako se obavlja usluga na autobuskoj stanici u vašem mestu i na osnovu podele koje ste naučili u ovoj lekciji zapravo svaku uslugu fotografišete. Naravno da ne ometate ljude, da ne pravite sebi problem, ukoliko to nije moguće, nemojte ni uraditi. Ukoliko postoje zahtevi korisnika za nekim drugim uslugama, komentarišite to na času sa nastavnikom i drugim učenicima. Do sledeće lekcije zapratite nas ili nas pitajte ako nešto nije bilo jasno. Pozdravljam vas!